Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ, our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.
ilagyan ng egpam, paninganak, ang paning banal Espiritu, Amen. ingino manatiliya kaya kayo, At kaya ka antemorin. pakamalang kong kapatad, ngening Martes Santo, abayan tayo ing kaya katamang Ginoo, king kasakitan adela nana. Itamo inaus na katamo, bang kanita tukyan tayo. Kalupa ng San Pedro, ang papay Judas Iscariote. King Biena, King Pamanokit, tamo kayang akit tala, ding magtaksil, ang pong maglingad kang Jesus. At ang ganap pong ngeni misasundo iti. Judas, pigtaksilan ni ginotamo. Ang timurin ni San Pedro, lingad ni. Pero San Pedro, migbayuya, menyawad siyang kapatawaran. Makanyan mo na po sana kaya katamo, itamo nga natin tamo nga kakulangan king biye, may kakasala tamo. Dapat ing importante, baluta mo, ing malugod yung Diyos at mapamakalulo. Niyapin, bayo tayo sunduy ting Santa Misa, kasi bayo po aminan tamo ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran, king metong amalugod at mapamakalulong Diyos. Ginong, ikaing sulu para karing sablang bansang, baning mabilog ayato miligtas yon. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo, kapamilatan mo, mi paligayan niya ingigpang. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo, ikaing kaya kaming santungan at talapagluwalo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos amayupaying totoo pakalulwa na katamo, at king paong patawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oig paming mayupaya, tanggapan mi sana ingkekang kapatawaran at pakalulu, kabang pagmasusyan mi ing pamaylasan at kamatayan ning Ginoo. Itiyadwan mi keka, king kapamilatan ning Ginoong Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning Propeta Isayas. Makiramdam kayo kanako, ikong bansang marayo. Ikong taong manuknangan king marayo. Bayo ko pamibait, pinili na ako ning Ginoo, at tilduan maging kayang talasuyo. Gewa na lang ang mataram anting espada, ring kakong amano. King mismong gamat na iningat na ako. Kewa na akong anti ing paslu, matilos at makasadyang mibugnos. Nga nakako, Israel, ika ing kakong talasuyo. Uli mo, puryanda ko ring tao. May kibat ko, may gobra ko, dapat meging ngalang kabaldugan. Gisan ko ing kakong sikanan, dapat ala kong arapat nanuman. Makanyan man, ing Ginoo kakuyang apanaligan, ipagdepensa na kakong daraptan, at dinana kong ablas, king kakong gawan. Bayo ko pamibait, tildwana na ako ning Ginoo.
Gewa na akong talasuyo na, ban ibalik ko la, ring taong pinili na. Ban ibalik ko la, ring mikalat ng memalen ning Israel. Inginu, iyang kako babiya dangalan. Ya ing panibataning kakong sikanan. Nga nakakuning Ginu, kakong talasuyo, ating kong mas maragul a paobra keka. Emu, ingibalik mo ing dangalan ding mitaga na memalen ning Israel. Nunegawan da ka namang sulu para karing sablang bansa. Bang ing mabilo gayato, miligtas yo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Idalit ko impig kalugmong kaligtasan. Idalit ko impig kalugmong kaligtasan. Ika o Ginoo, ing lalapitan ko sa lilungan, musapay tulot dugpa kako ing kabiguan. Uli ning makatuliran ka, kakong asa ni saupan mo ko at iligtas. Dalangin ko pakiramdaman mo, sagipan mo ko. Idalit ko impig kalugmong kaligtasan. Maging antikasanang matibe sa lilungan para kako, metong akuta at kambilan ko kapilanman. Ika ing kakong salilungan at talangat ingat. O Diyos ko, iligtas mo ko kareng maya pataw, king gamat ding makatuliran, at mabaksik kataw, iligtas mo ko. Idalit ko impig kalugmong kaligtasan. Ika o Ginoo, ing kakong kapanayan, at asahan. Manibat pa kanitang anak ko. King mabilog kumbi, kaya kako manalig. Ika na ing miningat at minantabe kako, manidbat pa kanitang mibait ko. Idalit ko impig kalugmong kaligtasan. Ipasyag ko ing kayakang kayapan, at aldoldo, ibalita ko ing pigkalubmong kaligtasan. Agyamang iti eko ainting tiyan. Manibat na inyang kayanakan ko, O Diyos, tiro mo ko at ako naman, alakon tuk ng mamalita, karing makapagmulala mong dapat. Idalit ko impig kalugmong kaligtasan. Kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ligaya kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Nyo ing kiyakatamong ari, maminto kingkayang ipa, mineya kingkayang pangapako, anting metong amamong kordero. Ligaya kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ligaya kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ingino manatili kaya kayo, At keka antemoren, pamamasaking mayap a balita agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. King panaw na ita, melingas nga siya pilubluban,
Jesus at nga ng migtapat. In katutuan sasabihan ko kaya kayo, pagtaksila na ko ning metong kaya kayo. May papaglalawe la ring alagad at erabalo nung nino ing amanwana. Makahilig yang malapit kang Jesus ing pakamala ng dili karing alagad na. Sininyalaning Simon Pedro at ngana, kutang muna mo kaya nung nino'y nga manwana. Inya linapit siya kang Jesus at kitang na, Gino, nino'y nga manuan mo. Pekibat ng Jesus, isosoke ing tinape at ing dinan ko kaniti yapin ita. At inyang asoso na ne ing tinape inabot ne kang Judas, ing anak ng Simon Iscariote. Inyang atanggap na ning Judas ing tinape, linubya kayo isatanas nga ng Jesus. Daptan mo nang agad ing sukat mong daptan. Dapat alang makibalo metong man karing kasulo na nung bakit sinabi na iti. Uling ni Judas iyang talayingat karing salapira ating minisip king pasaluaning Jesus king kailangan daw para king piyesta o pari na nalang limos ding pakakalulo. Inyang apanganan ng Judas in tinape agad ning meko bengi na kanita. Nga ng Jesus, kalako ng Judas, ngeni mi paligayan ni inganak ning tao at king kapamilatana mi paligayan niya in Diyos. Nung king kapamilatana mi paligayan niya in Diyos naman paligayan ning agad ing anak ning tao. Anako, ditak namo ing panawon ing akayabeyo ko. Panintunan niyo ko, dapat sasabihan ko kaya kayo ngeni, itang sinabi ko karing Hudyo, kayo makapunta king puntalan ko. Nga nang kinutang Simon Pedro, Gino, no kamunta, may kibat si Jesus, kamakatuki ngeni kanako, ketang puntalan ko, oneng kaibat makatuki ka. Nga nang pasibayong kinutang Pedro, Gino, obat kumakatuki ke ka ngeni, idame ko ing biye ko para keka. May kibat si Jesus, idame mo ing biye mo kanako, ing katutuan sasabihan ko keka, alingad mo na kong may katatlo, bayo yatulawok ing tatsyo. Pakamalang kong kapatid, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po kaya kaingan. Holy Tuesday, Jesus announced in pamagtaksil the betrayal of Judas. Jesus announced Judas' betrayal and Peter's denial predicted. So ini po siguro in metong karengkutang tamo nung Jesus Josya balo nangan ingegana-gana o ba't pinili niya pa'y Judas? O ba't pinili niya pa'y San Pedro? Magtaksila pala. Lingad niya palang San Pedro. Kayo po, nung balo yung ilingad na kayo ng asawa yo, pagtaksila na kayo ng asawa yo, pilinan niya pa yung asawa yo? Alina po O ba't Jesus, metong yang Diyos, balo na po,
na datanging Aldo, Judas Iscariote pagtaksilane at San Pedro ilingad ning makatalo. Bakit po pinili no pa? So lawenta mo po in pamagtaksil ken Diyos, in pamaglingad ken Diyos, ang gangeni po atin malilyari po. In pamagtaksil kilub ning Santa Iglesia, malilyari po. Kilub da ring may asawa, pamagtaksil, malilyari po. Mekat kaya kami pong talasuyo ni nga pong Ginoo, malilyari po. Karing organizations, malilyari pa yung pamagtaksil, pamaglingad kay nga pong Ginoo. O ba't kaya pinili na katamo pa? Ni nga pong Ginoo, sumagid na po nitang balo na magtaksilya in taong pinili na, o ba't pinili no pa? So, discipleship, it is a call to follow Jesus. Inaus no po rin alagad na. Jesus, tinatangyabang kanita, iligtas na katao mo. King kapamilatanan ng kasakitan at kamatayan na king krus. At bayo ya po meko, memiliyang labingadwa, labingadwang disipulo, ang making apostol, kay ba't nanita, tirwana nala for 3 years. Kay ba't atin pang migtaksil kayo, atin pang meglingad kayo. O yan po, Judas Iscariote, na nung sinabi na napon king Ebanghelyo, kabang Maria, kukuskusan o ring bitis ng Yesus, king peka maldiling pabanglo. Pepakit ng Mariing lugod na, at Judas Iscariote, maya pang pisaliyo na yan nga ng makanyan, for 300 dinari, kay bati pamyeyo ka ring kalulo, ingayabli. Pero magkunwariya mo at inyang malasakit ka rin pakakalulo. Maria, Mary is a great lover, and a great lover is a great giver. Kamaldiling pabanglo, binyan na kang Jesus. Itamo po naning babiyata mo king Diyos. Itang pekamaldile o itang pekamurang dili. Pepakit ng Maria napuning lugod na kang Jesus. Dapat napun pa singit-singit na po'y Judas. Uling importante kayo yapin ng pera. In kasalanan ng Judas, matakoy ang pera. In kasalanan ng Judas, kasakiman. Pepawuna na pa yung pera kesa kinapong Ginoo. At kinebangelyong binasa ko po o yan ang sabihan ng Jesus. Pagtaksilan mo ko at mayakit kin migtaksilya kang Jesus Judas. Makanyan mo na San Pedro, lingad ning may katatlo. O yan po, dening alag-adwa ka rin alagad na, ating migtaksil, ating miglingad kang Jesus. Baloy po ing metong kareng peka masakit dili king biye tamo yapin, potanging kaluguran mo king biye, pagtaksila na ka. Potang iligad na ka. Potang atin niyang aliwa. Potang piglibe na ka. Ingkutang kupunan din, nung Diyos si Jesus, nabalo yung pagtaksilan diyan. Nabaluwa rin in lingad yan. Balo na po, o ba't pinili no pa? Kalupa na po kaya katam. Itamo ako, pinili na ako ng Diyos. Kayo pinili na kayo kin biyat halasawa.
Dengalawa, makakayabela ka rin religious organizations. Pero king biyatam, atin pamurin pamagtaksil, atin pamurin pamaglingad kingapong Ginoo. Gugulutan tayo pamurin. Pero nano po yung pamyaliwada ni Judas ang popay San Pedro, i Judas ay amiktiwala king ginutam, inya pinmikpak Matea. Dapat San Pedro, miktiwalaya, tinggap niya mo ni Jesus sinisiya at may nyawa diyang kapatawaran. San Pedro balo na at ikit ni Jesus makiabe ka ring makasalanan. Ligura na katangan po pati na ring makasalanan. He loves sinners but hates the sin. Inyapin dinatang ni Jesus bang kanita'y ligtas na katamo at masanting po kang San Pedro, sinisya, ikit na Jesus, antiing anak na ning Diyos, anting talapagligtas tamo, pero Judas, yalinapit king Ginoo, migpakamatiyang. He hanged himself. Migcommit siya pong suicide. Dapat San Pedro, migtiwala yaking Ginoo. Nano pong iniing aral ako atamo, o ini po itamongan mayaws tamo, anyang awsan na katamo ng Diyos, uling biyasa tamo, uling malago tamo, uling masanting tamo, pinili na katamo ng Diyos, uling kaluguran na katamo. In spite of our sinfulness, pinili na katamo ng Diyos. At potang pinili na ka, o itapo, potang pinili na ka, kailangan we become better persons today than yesterday. We become better persons every day. O ini po, anyapin pinili na katamo, agyam pang kalupan ng San Pedro, agyam pang mahina tamo, agyam pang makasalanan tamo, balo ng Jesus, nung nano po nga gawa na kaya katamo, ing importante yapin, biyasa tamong magbayo. Biyasa tamong sumisi ka rin kaya katamong kasalanan, just like Peter, yapin po nga na itamo pong pinili na ng Diyos, pari ka, madre ka, talasawa ka, politiko ka, miyembro na kaning metong organisasyon, then po paralan na ng Diyos, ban kanita, lalo tapang maging banal. Jesus calls, ingaws na nga pong Ginoo, Jesus, to follow Jesus, to follow Him. It is a call, it is a grace, it is a blessing, but a grave responsibility. Ulitan ko po, pari ka, madre ka, talasawa ka, politiko ka, metong iyang aws na ng Diyos nung makananota mong maging banal. A man cannot go living the life he lived before he met Jesus. He must be clothed in a new purity and new holiness and a new goodness. A call to follow Jesus is open, but the door is not open for the sinner to come and remain a sinner, but for the sinner to come and become a saint. Inaus na kanina mong Ginoo, nung kanita bayo katinuki kaya makasalanan tamo, tamo kailangan manatiling makasalanan potang tukyan tayo Jesus. Dapat sung tinuki ka kaya, kailangan maging banal ka.
Etam, we do not remain sinners when we follow Jesus. Ulitan ke po, but for the sinner to come and to become a saint, just like Saint Peter. Etamong manatili, ketang biyem makasalanan, oras tinuki ka kang Jesus, but from a sinner to a saint. Hanapin Bishop Ambuna Bengi, every sinner has a future and is to become a saint. And every saint have their past. Bala pong santo pong Santa Keraklan at ilang nilabas. Every saint have their past. And every sinner have their future. Sinner to become a saint. O yan po, ing aus na kikatam ngening Gino, kalupan ng San Pedro, tutupin makasalanan niya, pero maging santuya. Saint Peter, pray for us. Amen. Karating Aldo, anong nuye Kristo, menalangin niya, at meniga po kang ikpana, king kalungkutan ng kayang pamaylasa, manalangin tamo kambining kababan, at lungkot para karing kakatamong kasalanan. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para King Santa Iglesia, ing kakasal ng babaeng Kristo, ban padalisayan nening kayang daya, panalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para King Yato, anong nuta mabibiye, baning Diyos, pagkaluba ng katang kalusugan at kapayapan, kapamilataning daya ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring masakit at magkasakit, bangin Diyos di nanong sika na nalub at tetagan, makirake king kasakitan ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring manwala at manwala, para ka ring anggang kapatad tamo king mabilog gayato, banim pamitlasan at kamatay ng ginutang Yesu Kristo, patnubayan nakatamong papunta kiligay ng sarilitang pamanyobling mi, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngini adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos ay pami, lumapit ka sa aking kekang balayan at pakiramdaman mo yung panalangin mi. Malyaring dakal ke pamangailangan a emi balong ipasyag. Dapat balong mula at ipanigapumi ing sopan mo kami, kapamilataning pamaylasana at kamatayan ning kekang anak, manggaman king alananga. Amen. Koronang suksok, king malmong bundok, kekang tibatan.
Manalangin tamo, kapatad, bainting, kakatamong daon, matanggap harapan ng Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapanasan ng ginuiting daon, karinggamat mo, king ikapuret kaligay ng kayang lagyo, king kakatam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, balikdan mo lang mipnong pakalulo, reting kaya kaming ayin, ikasanang makirake karing banal mong kalam, tanggapan mi ing biye ay pangakura. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antemore, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alanang at lubos mayupaya, kapamilatan ni Jesucristong ginumi. Miyaninag na kaya kami ing kayang pamaylasa at pangasubling mebye. Mararaig na ing dewakan, kapamilatan ing kayang katapatan, at magaganap na ing pamigaganaka king pangayanib mi king metoy yatong kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristo, ring anghel ka rin banwa, yayampang daing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang alalang kupas maksaya arapan mo, makiyanib sa ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal oig pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ni at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti,
ikongan minumko kaniti. Iting kalising kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigkaganakan kanapo. Ing misteryo ning kasalpantayanan, mapakumbabaming pagamuamo, kingi kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, religyoso at religyosa, ding magpari at magmadre, ating mabilog abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at manenayang subling miye at ding sablang miyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabi ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupat kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, itpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen, 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 amen. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kekatamu ning Ginoo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, banking kasaupaning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kekaming talapangabos. Uling kekain kayarian, at ikayumayan, at hindi kaya manggaman king alangan. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sapo babalik danding kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyan pong mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemore. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ni yato, pakaluluan, pakaluluan, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos sa aming lalako, king kasalanan ni yato, pakaluluan, pakaluluan, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos sa aming lalako, king kasalanan ni yato, gemuke kami, ing kapayapaan. Gemuke kami, ing kapayapaan. Oning ginotang Yesu Kristo, ing makaibye tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat tikas mga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tayo. O Diyos ning pakalulo, ing sakramento ning kaligtasan, ang ini mababayo king kaya kaming sikanan, pagdala na kesa ng dake king kaya kang biye manggaman king alananga, itiyadun mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Martes Santo at impong kumpisalang bayan, pota pong alas 9 ni ngabak hanggang ugto 12 noon. So rita pong bisang mangumpisal at least once a year, kailangan we go to confession. So from 9 a.m. up to 12 noon, iya po ing kumpisalang bayan. At pasibayo, nanuman ing inabayan tamo o kaya liban tamo, magmigpari ka, migmadre ka, mekyasawa ka, politiko ka, linob ka king metong organisasyon, negosyanti ka, nanuman ping obra mong liban, kailangan maging banal ka. Maging kriminal, non maging banal. Nanuman po yung liban tamong inaus na katamo ni nga pong Ginoo para sumuyo kayo. Niya, isundo tamo in pamigunam tamo, king kasakitan at kamatayan ng Ginoo. Nanuman po yung luban tamo at liban tamo, atin pong kasakitan. Be ready. Ating kasakitan, king biye. Nanuman po in liban tamo, pekyabayan tamo, siguradong ating kasakitan. Dapat yung kasakitan, yung papagbanal kaya katam. Tamo po tatakot king kasakitan. Ing kasakitan, yung mitakutan kaya katam. Amen. Alang kabanalan, nung alang kasakitan. Just like Jesus. Po. Tukyan tayo, kingkayang kasakitan at kamatayan, ban kanita, akayabe tayo muna naman, kingkayang tagumpi. Ingino manatili kaya kayo, At kaya ka antimo rin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. In Santa Misa mi daun ne, umeta na king kapayapan. Salamat, King Dios.